Ofundisayo uVabakshini Maharaj. Asithi ukubuka isibalo sethu lesi esengisenzele umdwebo wakhona. Esengizipha y is equal to 1 over x. Ngithi x wami equal 1. Ngizama ukuthi ngithi ukuhlakazisa lesikhala sami la ngaphakathi. Ngifuna phela ukwazi ukuthi sona lesi sikhala sami singakanani isikhala silaphakathi ngaphansi komdwebo wami. Njengenjwayelo nangendlela yomthetho sofaka uphawu lwethu la infinity ezansi sibe no 1 uba sesithi 1 over d over x basithi dx sesingenela nani nama natural log ethu sithi amalimiti n uhamba yaka infinity s ono n phezulu 1 ezansi 1 over x sibe no dx ilimit yethu ya n uhamba yaka infinity sesoguqula ngendlela ethini indlela ya n nalo x sesoyiguqula ngendlela ethini ngakuthatha lokhu n wethu no x wethu sithi n phezulu 1 ngezansi natural log yethu no limit yethu n uhamba yaka infinity sekuzoba yini la ngaphakathi sino in n usipha bani usipha in 1 osusekayo ube ngubani ngo0 base sisalelo limit sibe no n uya ku infinity salelo in n manje lo in wethu suthi siubiza ngani asizokubheka la ngezansi ukuthi kungaba into edwebeka kanjani awasithi mhlambe umugqa nje osukumayo ushonele phezulu kodwa ngendlela egwegwile eshona le eceleni akho singathi equal to infinity ngoba ungahamba lokuhambile singabhala nangala ukuthi infinite area usho ukuthi lesikhala lesi singenzansi ngeke sibaleke ngendlela etheni singenzeka ukuthi sihambe siloke sihambile nje singapheli ndawo singakubamba ke lokho noma sikuguqule sikubize ngani ngedivergent ye-integral yethu improper